Arenziri emejuale arikere rapeleng. The living God, our Father, the Son, and the Holy Spirit, as we gather this morning, we call unto Thee, Lord, to protect and to care for this church through Your words and Spirit. Be with us from the beginning till the end. In Jesus' name we pray. Amen. Puteo e halalelang akeleneo mohau le khotso le lereko ke morena wa rona Jesu Kriste. Amen. Sengona a re kopana ka ro tshebeletso ena e kgetheileng. Re kopana botlhe ba rona ba bang ba rona mohlomong re a qala ho kena ka ro tshebeletso. Ba bang ba rona mohlomong ke nako ntse re tsamaya. Ba bang ba rona re kena re imetswe. Ba bang ba rona re kena ka monyakallo empa pele ho Kriste re bantle rotlhe. Ke ka ho tshwanelang hore ke re bine ha mmoho Hosanna 156 re rata ha re ka bona Jesu letsatsi la rona taba tsa hae ke lesedi le lekisang lefifi. Ao botlhale batho le matla a tsiyokwano. Sengona a re amohelana ka ro tshebeletso ena re amohelana ka ho bitsa Jehova ha re tadima buka ke Isaiah kgaolo ya 66 temaneng ya pele le tse latelang. Bua le Jerusalema o re tsoha Jerusalema o boneswe o bane lesedi la hao le hlahile. Kganya ya Jehova e o tjhabetse o bane bona lefifi le kwaetse lefatshe
botso bo aparetse ditšhaba tsotlhe, empa wena Jehova o tla o tšhabela. Jehova o tla o tšhabela le wena ka gare o Jerusalema. Jehova e tla ba kganya ya hao le wena ka gare o phuthego yena. Ke ka o tshwanelang go ba ha le o tšhabetse letšatši lena. Re bine minatoko Hosanna 253. Hoja ke sena wena Jesu moloki ye motle. Awa. Agale ntshepina, His Grace ntshapina. Ntshapina le ntwene le ibina ke tsebore ke efe. Ako bina His Grace. Awa. Are a ke tsebele le Akasia le letšeng. Are tadima Isaiah 40 temaneng ya pele ya leshome le tse latelang e bua mantswe a reng, bona morena Jehova o tla ka matla, letsoho la hae le a busa, bonang o ya tla le moputso wa hae, le yona phetetso ya hae e mo eteletse pele, o tla alosa mohlape wa hae ka mokgwa wa modisa, o tla bokella dikonyana matsohong a hae, a di jare sefubeng sa hae, le tse e tshwanetseng le mminele dithoko, le rona re etse tse tshwanetseng re binele Jehova wa rona dithoko, ha re mminela Hosanna 259, ntate nne pele nolo e lakatsang tlhweko.
Jehova a tla tseba ho thibulla ditsebe tsa rona hore re ile ho bolella batho dipolelo. Ha re tadima Deuteronomio o re ho rona kgaolong ya 31 iphe matla mme le tie dipelong setjhabeng mme le se ke la tshoha hobane Jehova Modimo wa lona ke yena ya tsamayang le wena a ke ke a o tlohela. Ke ka hoo a tswela pele Isaiah o re o bona binelang Jehova sefela se setjha le tumise dithoko tsa hae dipelong tsa hae le mafatsheng ohle. Lena ba tsamayang hodimo a lewatle le lona dibupuwa tsohle tse ho lona le lona ditlheketlheke le ba ahileng ho lona binelang Jehova sefela se setjha. CWL ha ko ke utlwa hore o tla ke nkuruetse ka mpo tla binana tsatsing lena o ka re le bukeng ya bakgalata e reng le loilwe ke mang. CWM a ko dumedise phuthego.
kaofela bontate jwale le ka bina lentswe la Castawayle bontate a ke kutlwe pina eo. Ba lerato le teng le ka dumedisa phuthego ba se mokgatlong. Dololo Luki One morena tutu ya di saka. A re ntse re eme jwalo a re tiiseng bobong ba rona ho Jehova. I stand tall and among my fellow human beings
are one living community, belonging to the earth, our common home. Guided by the Spirit, we discover who we are as a family. Moto ke motho ka batho. Amen. Hosanna 3:10 ke sikilwe ke Jesu, ke ditse ho yena fubeng sa hae ka Jesu. Mfase Puteo e halalelang a re fumaneng kakaretso ya molao wa Jehova o tswa bukeng e tlwaelehileng buka ya molao e leng buka ya Leviticus. A re fumaneng kakaretso ya molao wa Jehova o tswa bukeng ya Leviticus chapter 19 temana ke ya pele le tse latelang. Hari fumane yona e tla baleha ka mokgwa le tsela ke ena. Jehova a boela a bua le Moshe a re, bolella phuteo yohle ya bana ba Israele o re ho bona, halalelang o bane ke a halalela, nna Jehova Modimo wa lona. E mong le e mong wa lona a hlonephe ntatae le mmae, mme le boloke disabata tsa ka, ke nna Jehova Modimo wa lona. Le seke la rapela medimo ya lefela, mme le seke la iketsetsa medimo ya ditshwantsho, ke nna Jehova Modimo wa lona. Le ha ho le jwalo re ntse re dumela ho etsa di be di teng. Hosanna 1:14. Baratua ba morena wa rena Jesu Christus. Re le batho re fumana ho ba mo re phelang re phela sebeng. Re le batho re fumana ho ba tsatsi ka letsatsi re tlhoka lerato.
Ke ka hoo bukeng ya moprofeta Isaiah kgaolong ya pele fumana mantswe a reng, le ha le ka otlela matsoho nna ke tla lebisa mahlo a ka hosele, le ha le ka atisa dithapelo tsa lona nke ke ka di mamela, matsoho a lona a tletse madi, itlhatsweng le itlhwekise, losambollotsana ba diketso tsa lona pele ya mahlo a ka, le sang ho etsa hampe, ithuteng ho etsa hantle, le batlisise ho lokileng, le sireletse motshwenyehi, le lokisetse dikgutsana, le emele nyeho ya motlholohadi. Mme Jehova wa re mema o re meletle, re lokise ditaba, ho bolela Jehova. A re le ha dibe tsa rona di ka ba kgwebedi jwalo ka crimsone, di tla sofala jwalo ka lehlwa, le ha di ka ba kgwebedi jwalo ka scarleta, di tla ba sou jwalo ka boya ba nku. Mme ha le rata ho utlwa, le tla ja monono wa lefatshe. Ke ka hoo nna le wena morena ngwaneso hoseng ona, re tlamehile re ke re ikopele boitshwarelo Modimo wa rona, ka ho etsa boipolelo ba tumelo ya Kreste ka mantswe a reng, Amen. Hosanna 251, haufile morena, haufinyana.
Bontate dumela. Aha, bomme dumela. A ke sa betcha ka lona. Hi guys. How's it? It's cool, ne? Are tlo di medisana, pele re di medisana. Una la motho haufi le wena ke. Ntate Matlharo twa tse o dula le wane. Le setulo seo ka nna wa se botsa hore na o haufi le mane go bane nna ke haufi le morena. Are tlo di medisana, ke tlo re are di medisana re di dumelang bana ba ntate. Tsatsing lena ona le choir e tla binang ka pele. Bona ba tla ka pele rona re bina dumelang bana ba ntate. Choir e tla ka pele. ba bang ba lebetse hore ba choireng ke kopa re bineng nako ya rona tsatsing lena ha e hantle. Data mangwan ka o sana o kopa re go first space ya ke sa tlo o fa sona. Ha ke sa tlo o fa ntate mangwan.
Are bineng temana e le nngwe fela ya sefela re ikatumetsa o kena lentsweng la rona are bineng temana fela ya sefela re ikatumetsa are rapeleng. Let us pray. Morena wa rona re o mema o ba o kene ka haro tshebeletso ena o seng ona. Ha re o bitsa ka thapelo ena ko ba re tletse mohau le kganya tse tswang ho wena. Re re tloho monga bophelo o itshenole ho rona. Re o bone dipelong tsa rona morena wa rona. Hobane re santsane re na le matla a ho sebeletsa hoja re kwetswe mahlo ke matla a sebe. Morena rona tseba ho ba ko wena ka jeno lena ebile santsane tla nna wena morena ka tsatsing le tlang. O re tlatse ka lesedi la hao. O re tlatse ka lerato le tumelo ya hao. Hobane wena o kgosi ya leloko la Juda. Re hase ka mahlasedi a taba tsa bophelo ba hao modimo wa rona. O re tsebe o re senollela sephiri sa mmuso wa hao Jehova. Seholo thata o re phemisetse lefifi. Re rate lehodimo le tse lehodimong. Ka boitshwaro le boiphelo ba rona. Re tsebe o rata wena modimo wa rona le ka maikutlo a rona. Hobane re tseba o ba o Jehova ya sa sitweng ke letho. E re ha lentswe le tla balwa modimo wa rona, o hleke pelo ya e mong le e mong, lentswe lena le jale ditholwana ka hare ho yena. Lentswe lena le tsebe ho mo tsamaisa.
be seikokotlelo sa hae sa bophelo bo bo sa feleng. Amen. Buteo e halalelang. Congregation of the Lord, Dumelle o seng ona ke o dumedise ka mabitso a mararo e leng lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang. allow me to greet you this morning in the powerful names of the Lord, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Re ka hare o kgwedi ena ye tsejwang e le kgwedi ya Phuputjane. We are in this month that is known as the month of June, Mo badisana ba rahang Nqebe ka yona. where we find the shepherds relaxing. Batisa ditlhaha ka matsete le ka maqotsane. They hold the straws with the fleas and others. Basotho ba re ke kgwedi ya Seetebosiu. The Basotho say it's the month of not visiting at night, Mo motho a senneng a beile meno ka ntle o itea o re ke seponono. where you find people smiling, tell themselves that they are beautiful. Hathe ke serame se mo tsamaisang se mo etsang seponono sa dikoti marameng. When in fact it's the cold that turns them into beautiful, dimpled people. Ke ka hoo seng mona This is why this morning ke rata re ka kgefutsa ra fumana mofutho I'd like us to relax and receive the warmth ho tswa bukeng kampo leqhepeng la moapostola Paulos from the book or the page of the Apostle Paul, mo aneng a beile mosamo wa hae o ba kgalata. where he had placed his pillow to the Galatians. Ba kgalata ke wa bohlano. Galatians chapter 5, Temana ke ya leshome le motso o robong. verse 19. Ba kgalata ke wa bohlano. Galatians chapter 5, Temana ke ya leshome le motso o robong ho fihla ka mashome a mabedi a metso e mebedi. from verses 19 up to verse 22. Gape Sekamatla wena Sulele sebe ka mehla. Unke Zemuhali Que Dieu mette dans les morénas. C'est la ya ifumaneng a ka re qotsetsa yona o tswa temaneng ya leshome le metso e robong ho fihla ya mashome a mabedi a metso e mebedi. In English, it reads as follows. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissension, heresies, envy, murder, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I told you in the past time, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. E mong wa rona a ka re balela ka puo ya setho.
Temaneng ya rona re fumana mantswe a reng empa tholwana ya moya ke lerato. In the verse that we read, we find words that say, but the fruit of the Spirit is love, Le thabo le kgotso le sebete. and joy and peace and long suffering, Le kgauo le molemo le botshepehi. and kindness and goodness and faithfulness, Le bonolo le boitshwaro. and gentleness and self-control. O totobetse wena ngwaneso o ba buka yena ya bakgalata. It is clear, brethren, that this book of the Galatians Ke buka ye ngwetsweng ke motho ya neng a tsebahala ka lebitso la Saulo. that it was written by a person who was known as Saul, Yo Saulo malobeng e neng e le mojuta ya keneletseng ya pheta meetlo ya sejuta. This particular person was Saul, who was a Jew, and he practiced the laws of the Jews. Bebele ere o ne a le motho ya tsotellang melao ya Moshe. The Bible says he was someone who understood and took care of the laws of Moses. Empa tsatsing lena re kopana le Saulo ya fetohileng moapostola Paulos. But today we meet the Saul that has changed to be the Apostle Paul. E hlalosa ho ba o fetohile o ba moapostola Paulos ya ba motho ya latelang mesebetsi ya Kriste. It explains that he turned and changed into Apostle Paul, the man who practices the laws of Christ. Mo re kopanang le yena re fumana ho ba ke motho ya dumelang fela o mohau wa Modimo. We meet this man who believes in the grace of God. Ke motho ya dumelang ho ba motho a ke a dumela a fumana mohau fela empa mohau o fumana ho Modimo wa mahodimong. He believed that a person will not just receive any grace, but the grace is received from God in heaven. Ha ngolo lengolo lena mo apostola Paulos o ne a le ngwalela phutheo ya bakgalata. When he writes this letter, it is said that he was writing the letter to the Galatians. Ha ba ngwalla phutheo yao ya bakgalata itulong ya bakgalata. He wrote to the congregation of the Galatians in the place of Galat. O ya ka ditsebi tsa thuto ya Modimo bose William Ramsey ba hlalosa ho ba. According to the Bible scholars, William Ramsey, Buka yena e ngwetswe ka selemo sa AD 48. this book was written in the year that has been explained. Hlalosa ho thwe o ne a le leboya la tulo ya Derby le Lesria. It is said that he was in the south of pardon? Tulo ya Derby. In Derby, Le tulong ya Antioch le Asria. and in Antioch and Athria. Empa ha le mo Bishopo Josepha yena o bua taba tse ding. But Bishop Joseph explains something Hlalosa else. ho thwe e ngwadilwe ka AD 55. He says that it was written in AD O 55. thwe Paulos ka nako eo o ne a le leboya la bakgalata. And at that time, he was in the south of the Galatians, Mo aneng a tadimile teng taba tsa Jerusalema. where he was watching over Jerusalem. Empa phutheo e halalelang. But congregation of the Lord, Ha o tlhaloswa lentswe lena la bakgalata kampo the Galatian. when you explain the word Galatian, E hlalosa the Celtic people kampo batho ba dumetseng ho Kriste. it spoke about the Celtic people.
batho bana ha ba qeta ho dumela ho Jehova ka mpa ho Kriste ya halalelang. When these people believe in God or the Holy Empa ba Christ, dumela ba saletswe ke moyanyana o setseng ka hare ho bona wa sejuda. they believe that they were left with a little spirit in them in Jude. Bane ka hare ho bona ba dumela fela hore le ha o tswe o mokreste empa o tlameile o fumane moya o halalelang ka lebaka la ho bollwa. They believe that even if you are called a Christian, you still have the Holy Spirit within you because they were circumcised. O tlameile o fumane moya o halalelang ha fela o bollotswe. You can only receive the Holy Spirit only if you are Ke mo circumcised. Paulos ya hlalosang ho ba batho bana ha bana moya o tletseng ba lahla moetlo wa sekreste. This is where the Apostle Paul says they were not fully Christians and they didn't have the Holy Hobane Spirit. ha fela ba dumela hore o tlameile o bollwe o re o fumane moya o halalelang hona ha se ba kreste ba tletseng. Because they believe that for you to be a full Christian, you Ha wa- needed the ha o- Holy Spirit. ha o tlhokahale ore o ka ya lebollong ore o fumane mohau wa Modimo. You do not need to be circumcised for you to receive the Holy Spirit. Paulos o re o fumana moya o halalelang fela ka tumelo. Paul says you only receive the Holy Spirit by believing. Ore o bona ore o fumane salvation o tlameile o be le faith before you get the salvation. He says to them, hore o fumane tumelo kapa pholoso, o tshwanetse o be le yona tumelo. Empa mo re badileng teng. But where we read this morning, Re qala ka ho fumana temana tse re bontshang ditakatso tsa nama. we first see the things of the flesh. Re bona melemo ya ditakatso tsa nama. We see the things of loving the flesh. Empa temaneng ya mashome a mabedi le metso e mebedi. But in verse 22, Kgaolong ya pele ya temana eo. the first one, Ke mo Paulos a buang le rona. this is where Paul speaks to us. Ore empa tholwana ya moya ke lerato le thabo. He says, but the fruit of the Spirit is love and joy. Tholwana ya moya ke lerato le thabo. The fruit of the Spirit is love and joy. Ya ba nkisa mo ke potsang hore na haeba tholwana ya moya ke lerato le thabo motho o tlameile a phele jwang. And I asked myself that if the fruit of the Spirit is love and joy, how should a person live? Hobane Paulos o tlhalosa taba ena. Because Paul explains this. Ha tlhalosetsa bakgalata hore ba bone moya o ba bone pholoso ba tlameile ba be le tholwana ya He moya. says for them to have salvation, they have to have the Holy Spirit. Ba tlameile ba tlose ntho tsa lefatshe le ntho tsa nama. They need to remove the things of the world and the things of the flesh. Empa ba dumele tholwana tsa moya di kene ka hare ho bona ba tla tseba ho fumana moya o halalelang. They should allow the fruit of the Spirit to enter within them and they will receive the Holy Spirit. Ke mo ngwaneso ke ipotsang hoba ha re ntse re tswa ka hare ho kgwedi e fetileng kgwedi ena ye hlaloswang jwale ka kgwedi ya nyolohelo. This is where I was asking myself that as we are coming from the past month, the month of ascension, Mo re reng Jesu Kriste o nyolohetse lehodimong. where we say Jesus Christ ascended the heavens, Mo a re siileng o re tloelletse le eng ka hare ho maphelo a rona. when he left us, what did he leave us with in our lives? Ke mo ke badileng pale ya ntate e mong ya itseng. This is where I read a story of a man Yane a tadimile se seng sa ditshwantsho sa Kriste. who was looking at a particular picture of Christ Mo a neng a thagisitswe teng. where he was crucified. A tadima setshwantsho sena sa Kriste. When he looks at this picture of Christ, O lemoha ho sona ka tlase o ngwadilwe mantswe a reng. he realized that underneath the words that were written that said, Ke seo nna ke o etseditseng sona. "This is what I've done for you. Na wena o tla nketsetsa eng? What will you do for me?" Ho thwe pale ena e re ntateo kampo monna eo ha qeta ho bala mantswe ena a reng se ke seo ke o eleditseng sona
na wena o tla nketsetsa eng? After reading the words that say, this is what I've done for you, what will you do for me? Ke mo a The fetotseng man, bophelo ba he hae. changed his life. A hopola ho ba bophelong ba hae ha Kriste a tsebile o mo swela koteng ya sefapano. And he realized that in his life, when Christ died for his sins, Hona bophelong ba hae o fumane topollo. in his life he received salvation. O tloha ntsatsing leo ha o tlisitsa ho ba Kriste o mo file topollo. From that day on, when he realized that Christ gave him salvation, Ya ba le yena o re na ke tla mo etsetsa eng modimo wa he ka. asked himself and said, what will I do for my God? Ke mo re fumanang motlhodithero wa rona. This is where we find the theme for this Tholwana morning. ya moya o halalelang. The fruit of the Holy Spirit. Ha motho a tshwaeditswe ke tholwana ya moya kampa a tshwaeditswe ke moya o halalelang. When a person is infected by the Holy Spirit, Motho ya jwalo wa fetoha. such a person turns. O jwale ka Paulosi ha ne a tshwaeditswe ke moya o halalelang. Just like Paul, when he received the Holy O Spirit, ne a fetoha. he changed. O tlhalosa Paulosi mona o tlhalosa ho ba tholwana ya moya o halalelang ke lerato le thabo. Paul explains that the fruit of the Holy Spirit is love and joy. Batsebi ba thuto ya modimo Aristotle le Plato le bona ba hlalosa tholwana tsena tsa moya. Aristotle and Plato explain the fruits of the Spirit. Plato o buisana le rona ka mantswe a reng. Plato speaks to us with these words. Ore motho o ba le magabane ana a lerato ha fela ana le kutlwisiso ebile a etsa practice ya lerato. He says that a person will enjoy love only if they practice it and they understand it. Ha Plato re o tlamehile o utlwisise lerato lena ebe o a le kwetlisa hore o tle o tsebe o fumana tholwana tsa lerato. He says that you need to know and understand love and practice it in order to receive it. Ati Aristotle yena ore o fumane magabane a tholwana tsena tsa lerato. And Aristotle says for you to receive love, Ore o tlamehile o ikwetlisa o phela ka hare ho lerato o tle o fumane tholwana tsa lerato. you need to practice to live in love so that you can receive love. Empa ke rata William Buckley yena ha e tlhalosa. I love what William Buckley says. Ore hore o fumane tholwana tsena tsa lerato. He says for you to receive the fruits of love, O tlamehile o ikapese ka moya o halalelang. you need to dress yourself in the Holy Spirit. William Buckley ore ha o sena moya o halalelang. William Buckley says if you don't have the Holy Spirit, O ke o bone tholwana tsa moya. you will never realize the fruits of the Spirit. Ha o sena moya o halalelang. When you don't have the Holy Spirit, O sa ikapesa ka moya o halalelang. if you don't clothe yourself with the Holy Spirit, O ke o bone tholwana tsa moya. you will never realize Ya the ba ke fruit of ipotsa o ba the Spirit. baneng ba sebedisa lentswe lena lerato. And I asked myself, why are they using this word Bukeng ya love? Sekgerika e hlalosa jwale ka agape e leng lerato-rato. In the book of the Greeks, it explains as agape, which means Le true hlalosang love. lerato le kopanyang motho le modimo wa It is hae. the love Le that kopanyang motho. joins a person with their God. Hape le kanya lerapo le kopanyang motho le motho. And it is the love that joins a person with another person. Ka mantswe a mang, o keke wa ba le lerato ha o sena modimo. In other words, you will never have love if you don't have God. Jwale ka moefangedi Mateo le Maraka ba hlalosa taba ena. Just like Matthew and Mark, as they explain Ba re this, rata modimo morena modimo wa hao ka pelo ya hao ka they say, moka. love your God with all your heart Le ka moya wa hao wohle. and all your spirit and all your might.
ibe ke wona o tla bang le lerato ha o qadile o rata modimo wa And hao. once you have practiced the love of God, you will then receive Ha love. ba tswela pele ba re o rate wa heno jwale ka ha o ithata. And when they continue, they say, love your neighbor as you love yourself. Hobane o keke wa rata wa heno ha o sa rate modimo. Because you can never love your neighbor if you don't love God. Ibile o keke wa rata wena ha o sa rate wa heno o sa rate modimo. And you cannot love yourself if you don't love your neighbor and you don't Ke love se your God. hlaloswang ke lerato le bitswang agape love. This is the meaning of agape love. Ha ona lerato le fetang le jwalo. There is no love above that. Hobane motho ka boyena. For a person William himself, Buckley o re motho ka boyena. William Buckley says a person O sitwa o iketsetsa bogabane. can never do good for themselves. Motho ka boyena. A person O hloka o iketsetsa tse molemo. needs to do good things Empa o for lakatsa o themselves. etsa tse molemo. But they wish to do the Empa o a good things, sitwa. but they are unable to. Hobane tholwana tsa moya o halalelang a di so mo apese. Because they are not clothed in the fruit of the Holy Spirit. Hona o bolela hore This means that ha motho a tshwaetswe ke moya o halalelang. when a person has the Holy Spirit le upon them, dintho di ka tla ho wena. even when things come to them, le ha ba ka o sisinya. even when they try to o shake you, keke wa iphetesa. you will never avenge it. ha motho e mong a tshwaetswe ka moya o When the person halalelang. is filled with the Holy le ha ba ka o Spirit, lematsa pelong ya hao. even if they hurt your heart or o break keke wa it, iphetesa. you will never avenge ha o it. tshwaetswe ka moya o halalelang. When you are clothed with the Holy Spirit, ha lebitso la hao le ka retetlo seretseng. even when your name is dragged ba o through the mud nyenyefatsa. and they belittle o tla you, ba fa Jehova hobane ke yena ya o tshwaeditseng ka moya you o give them to God, halalelang. for He has given you the Holy Spirit. hobane o tla ba fa molopolli wa For hao. you give them to your o tseba Savior. tseo ba di He etsang. knows what they are ke yena a doing. tla o lwanelang He will bona. fight your battles. ha motho a tshwaetswe ka tholwana tsa moya o When a person is halalelang. filled with the Holy Spirit, o tseba hoba o tsamaya le mollo ke Jesu. know that you are walking with the Savior Christ. bane tholwana tsa motho ya tshwaeditsweng ka moya o halalelang. For the fruit of someone who has the Holy a Spirit, se ya reng nna ke ya betere ho feta e mong. he is not the one who says, I'm better than the other. motho ya nang le tshwaetso ya tholwana tsa moya o A halalelang. person who is filled with the Holy o Spirit, rata ba sa mo he rateng. loves those who don't love him. o rata ba mo He kgesang. loves those who put him away. motho ya tshwaeditsweng ke tholwana tsa moya o The halalelang. person who has the fruits of the o Spirit, rapella ba mo he hloileng. prays for those who hate o him. qenehela ba mo He has etseletsang. kindness to those hobane who are lerato la hae ke liars. lerato la For his agape. love is the agape love. motho ya nang le tshwaetso ya moya o The halalelang. person who has the Holy Spirit in ha him, rate o eletsa batho he hampe. does not do bad by ha rate o others. lefeletsa batho ka He does bobe. not repay others hobane by motho ya bad. jwalo For such a ke person, motho ya nang le moya o the person halalelang. filled with the Holy o Spirit, rapella ba mo he ekang. prays for those who leave him. motho ya nang le tholwana tsa moya o A halalelang. person with the fruits of o the Holy tshwarela Spirit ngwanabo forgives their ya brethren mo entseng who has hampe. done bad things o to tshwarela them. He ngwanabo forgives his ya brethren mo who kgopisitseng. has hurted them. motho ya tshwaeditsweng ka moya o A halalelang. person who is filled with the ha ana Holy moya wa Spirit jealous. does not have jealousy. bophelong ba hae a aparelwa ke jealous. In his life, he doesn't have motho ya honor. tshwaeditseng ka moya o A halalelang. person filled with the Holy sefatlhong Spirit. sa hae bobe ya boyo. In their eyes, there is bobe ya no se bo wrong. ngodilweng. In their eyes, there is hobane no wa bad things. pesitswe ke moya o For they are halalelang. filled with the o Holy na le Spirit. letshwao la moya o He has the halalelang. mark of the o Holy na le Spirit. lerato He has rato. the truest love. Moapostola Paulos ya tswela pele. The Apostle Paul, when he o re ha o continues, tshwaeditswe ka moya o he halalelang. says, when you are infected with the Holy o Spirit, na le lerato. when you have love, o tla ba le thabo. you will have joy. ha o na le lerato. When you have love, o tla ba le thabo. you will have o joy. keke wa ba le thabo o sena lerato. You cannot have joy when you don't have love. ka re o bebele lentswe lena la thabo. In the Bible, this le word tla o joy makgetlo a 145.
times. We see it 145 Le times. hlalosa hoba lentswe lena It thabo explains that this word ke joy ntho e is thata. a difficult thing. Dictionary ya Oxford e le hlalosa e le ntho e thata o ka e fumana. The Oxford Dictionary explains it as something that is hard to Hobane acquire. thabo For joy ke se le maikutlong a is what motho. is in the feelings of a person. Ka puo ya theology kampo ka puo e tsebahalang. In the language of theology, Ha motho a na le thabo. when someone is filled Ha with ile joy, mokreste o tla mmona a bina. when they are Christians, you see them dancing in the Hobane o temple, tshwaeditswe ke for they are thabo infected with ya moya love o of the Holy halalelang. Spirit. Ha bina pele a sefala mona kana pele a When they batho. sing in Ha o front bini of people, yena, it's not o them tla be a that are singing. tshwaeditswe ke thabo They are ya moya inflicted o with joy halalelang. from the Holy Spirit. Ha o na le thabo, When there is joy, o tsebe bophelong ba hao. know that in your Wa life tseba o pholoswa ke Kreste. you have been saved by Ha o na le Christ. thabo, When you have joy, o Kreste ya kekeng a tsitsinyeha. you are a Christian that Hobane cannot wa be shaken. tseba, For you know molopollo wa hao teng kgothamane your sefapanong. Savior is in Golgotha on the cross. Moya o The halalelang. Holy Spirit, Ha o dula o nosetsa thabo e leng pelong ya when mokreste. it is always watering the heart of a Christian, Tabo ena e ba e tibileng e batsi. this joy becomes deep. Tabo ya mofuta ona. This kind of joy, Ha o na le yona. when you have it, Le bafutsana ba ka tla pele ya hao. even when the poor O tla come tseba before o ba le you, bona. you are able to Le ha o le be with them. mofutsana ha o na le thabo ena. Even when you are O poor, keke when you wa have this sisinyeha wa joy, bona bofutsana. you will not be shaken or Hobane see poverty. lerato le teng la Kreste. For there is the love of Thabo e Christ. teng pelong ya hao. There is joy in your heart. La o ka ba mohlolohadi. Even when you are a widow, O keke wa sitwa o ba wa amoha thabo ena ya modimo. the joy can never be taken from you. Le ka ba o mathateng. Even when you find yourself in Mohlomong a trouble, lenyalo, mohlomong a bophelo ba hao. maybe in your marriage, Ha o na maybe in le your thabo. life, when you have joy E tloditsweng ka moya o that halalelang. is filled with the Ha Holy ona motho Spirit, ya ka e no one tlosang. can take it Le from you. bophelong ba hao. Even in your O life, ka sitelwa. when you are filled with, Ha o na le thabo. but when you E have joy tloditsweng that is ka put moya o by the Holy halalelang. Spirit, Ha ona motho ya ka o etsang letho. no one can do anything to you. Diketseletso tsa lefatshe lena The things of the di world tla o sitwa o amoha thabo ena. will never take the joy from Hobane ke you. thabo ya moya o For it is the halalelang. joy from the Holy Motho ya Spirit. apesitsweng ka A thabo. person clothed with Motho ya joy, apesitsweng ka tholwana ya a moya. person clothed with the Motho ya Spirit, apesitsweng ka matla a moya o a person halalelang. clothed with the power of the Bina Holy bina Spirit thoko. sings a A song, bobosela. singing A re and ke na le dance and modisa. saying, I have a Ke tla be ke shepherd. tlhoka eng? What else will I Hobane le ha need? dira tsena di ka For even ntlhoya. when my enemies Modisa wa hate ka o me, tla mfa dijo. my shepherd O will tla give me mfa food. monono He will give me pele a dira food tsa in ka. front of my enemies. Mathoyo a fatshe lena The hatred of the world a sitwa o amoha motho ena will thabo. never take the joy from Hobane this thabo person. ya hae Because his e joy na le tholwana tsa moya has o the Holy halalang. Spirit within it. Hobane motho ya nang le moya, A person with the ya Holy nang le Spirit, tholwana ya moya o with the fruit halalelang, of the Holy o a Spirit, bina ka dinako will tsohle. sing at O all re ke times. dutse ka thabo They say, I ka sit ntlong ya with joy Jehova. in the house Ha of the Lord. tsitsinyehe. I am not Hobane o na le shaken, lerato, for there is o na le love, thabo for they have ya moya o joy halalelang. of the Holy Spirit. O na le thabo They have joy. le a dira di ka mohloya. Even when the O na enemies le hate them, thabo they have hobane o na le joy. lerato. They have O love. tshwaeditswe ka moya They o are filled with the Holy halalelang. Spirit. Le wena kgaitsedi ya ka, Even you, my brother, my sister. le a dintwa di ka tla ho wena, Even the war, when it comes to you, le a dintho di ka tla ho wena, even when things come to you, o tsebe ha o na le tshwaetso ya moya o halalelang. just know that when you are filled with the Holy Spirit, O apesitswe ka tholwana tsa moya o when you halalelang. are clothed with the fruit of the Holy Spirit, O tla ba le lerato, you will have love, o tla ba le thabo. you will have joy. Empa o na le dinthonyana
tseo batho re di etsang, But there are things that we do as people, dintho tse re amohang thabo. things that take away our Ha joy. motho a phela ka puo ena e sa lokang, o thwe o tella ngwaneno. When you live with this and you are not good to your brethren, Ha o ipona kampo o itshotla, o hopola o ba o betere ho feta batho ba bang. when you look at yourself, you are filled with pride and you think you are better than everyone Tseba o else. ikamoha thabo. You are taking away joy from Ha o yourself. phela ka o sa When you kgotsofale, are living and you are not ha o content, buswa ke mona le lehloyo, when you are ruled by jealousy and hatred, tseba o ikamoha thabo. know that you are stripping joy from Hobane ha yourself, ona moya o for you halalelang. don't have the Holy Phela ka Spirit. thabo ngwaneso. Live with joy, Hobane ke ntho e brethren, nepahetseng. for it is a Hore o right tsebe choice o phele ka thabo. that you live by Ho joy. monate. It is joyful Phela ka to thabo. live with joy. Hobane ke sesupo sa ho ba o apesitswe ke moya o For it is a halalelang. sign that you are clothed with the Holy Ho Spirit. monate bophelong bona. It is joyful Ha re in le this- batho. when we are people, Re tsebe ho buswa ke lerato le nang le thabo. when we are ruled by the Re love that tsebe ho has buswa ke joy, lerato le senang ketsahaletso. when we are ruled by the Re tsebe ho love that buswa ke does not, lerato le senang mona. when we are ruled by the love that does not have jealousy. Qetellong ke rata hore ba bangata ba rona, In conclusion, I want to say that many of us, dipelong tsa rona re na le in mona. our hearts, we are filled with jealousy. Dipelong tsa rona ha re na tshwarelo. In our hearts, we lack Dipelong tsa forgiveness. rona re tlositse moya o halalelang. In our hearts, we have removed the Holy Spirit. Ha o sheba ntho ya ngwaneno o jiwa ke mona. When you look at your brethren's possessions, Ha o you are sheba filled with katleho joy. ya ngwaneno o jiwa ke mona. Looking at your brethren's success, you are filled Hobane with ha ona moya jealousy, o halalelang. for you do not have the Holy Ha o Spirit. sheba katleho ya ngwaneno o ferekana maikutlo. The success of your brethren shakes your feelings. Ha o sheba bana ba bang ba tswella pele o ba le mona o sisinya sefatlhego. When others are succeeding, you become O jealous. itshotla ka katleho ya bana ba batho. You suffer because of other O people's ngongoreiswa ke success. katleho ya bana ba batho. You are not happy because of other O people's kudiswa success. ke katleho ya bana ba Other people's batho. success sickens you. O kginne pelo ka lebaka la katleho ya bana ba batho. Your heart is tied in a knot because of other people's O success. kgopiswa ke ha e mong a theoetse hobane ha ona moya o halalelang. When others are working, you are not happy because you lack the Holy Spirit. Ke mo ke reng ngwane, This is why I say to you, hore o brethren, be le lerato, for you to have love, o phele ka thabo, to live with joy, apara moya o halalelang. clothe yourself in the Holy Spirit. E apara tholwana tsa moya o halalelang. Clothe yourself in the fruit of the Holy Spirit Bophelo ba hao bo tle bo tsebe ho tswela pele. for your life to continue. Ha o na le thabo, When you have joy, o tsebe o na le Kreste. know you have Christ. Ha o na le thabo, When you have joy, ke wa you sisinyeha. will never be Ha o na le shaken. lerato, When you have o love, ke wa tsitsinywa ke letho. nothing can Ha shake lerato la you. hao le apesitswe ka moya o When your love halalelang. is clothed by the O Holy tla be o Spirit, tsamaya fela. you will be Le walking. bompolekeng ba ka bua o tla be o re ke dutse ka thabo Even ka when nthong ya Lydia Kreste. speaks, you will O say, tla be o I tseba am ho ba living in the bophelong ba house ka of ke God. dutse le Kreste. You will know that Hobane you are ke living with ikapesitse ka Christ, Kreste. for I am Le clothed ba ka re with ba o Christ. wiseditse fatshe, Even when they put ba you ke down, ba o etsa letho. they will not do Hobane anything o to you. apesitswe ke tholwana tsa moya o For you are clothed halalelang. by the fruit of the Holy Spirit. Le wena ngwaneso, Even you, brethren, selalong sena se kgetheileng, in this Holy Communion, ha re kena ka hare ho selallo sena, when we enter into this Holy Communion, ikapese ka moya o halalelang. clothe yourself with the Ke itse Holy ntate ena o re Spirit. keng se nka eletsang Jehova. I said, this man said, what can I do for the Lord? Ke re wena ikapese ka moya o halalelang. I say to you, clothe yourself with the Holy Spirit. Ikapese ka tholwana tsa moya. Clothe yourself with the fruit Selallo of the sena se tle se Spirit. tsebe ho sebetsa le wena. So that this Holy Communion Ha o can work. ikapesitse ka within moya you. o When you halalelang, clothe yourself with the Holy ka phela ka Spirit, lerato, you will live with o love tla dula ka thabo. and you will live with joy Fihlela Kreste a kgutla. until Jesus Christ come back. Amen. Amen.
tlamehile o tlo preach. Tlamehile o tlo rera. Come on. a re ntse re eme ka maoto jwale ke tlo kopa memara dipabi a feletse lentswe ka thapelo.
leboga bophelo bo re fileng bona. Re leboga Modimo ha o khona ho re tsosa mo mosong ha re ne re robetse. Ra ho leboga Khosi ya khalalelo. Re rata ho leboga Modimo molaetsa wa letsatsi la kajeko o re tletseng ho tla re hopotsa hore ke wena Modimo wa rona yo phelang. Molaetsa o re rutang Modimo hore re nne le ditholwana tse tsa moya o boitshepo hore ha re sena tsona Modimo mo maphelong a rona ga hona sepe se se tla re lokelang. Re le bana ba hao Modimo re le ba Kriste re tshwanetse re go bonagale mo maphelong a rona re bonagale se re setlelang mo ntlong ya hao ya kobamelo. Melaetsa e re fiwang Modimo wa rona e nne melaetsa e re ya gang bogolo segolo lerato mo gareng ha rona ya ka bana ba hao Modimo wa rona. Re leboga molaetsa o re gopotsang o tla ka letsatsi le Modimo mo re tlo nna mo pele ga sefatlhego sa gago re ja selalelo se se boitshepo e le gona go ikhopotsa Modimo gore o kile wa re fa morwa wa gago gore a tlo go re swela dibe tsa rona a seke ya nna tlwaelo Modimo gore re tlo ja selalelo se gonne e le tlwaelo e re dirang. Modimo wa rona gape e bile mo le rona letsatsi le go na le bana ba gago ba ba kileng ba tla Khosi ya khalalelo ba tlo ineela mo ntlong ya gago ya thapelo gonne ba itse gore le he nka nna ko hae Modimo ga gona sepe se ke tla se dirang ga ke sa kopane le bana ba bang ba gago ka gonne wena wa re ruta Khosi ya khalalelo gore ka metlha le matsatsi re kgobokane gore re tletle re rorise leina la gago. Ra go leboga Modimo mo bophelong bo ga santsane o re kgonisa gore re tletle re kgone go dira tse di tshwanang le tseo. Le ka jeko Modimo go na le bana ba gago ba re ba belegeng Khosi ya khalalelo ba re ikanang ka letsatsi le la ka jeko ga ba tla go kolobetsiwa fa Modimo gore re tlo kopa gore re ba godisetse mo tlase ga leina la gago re kgonise Modimo gore e se re ha re sena go kolobetsa bana e be re furalla re itebatsa leina la gago Khosi ya legodimo. Bana ba o re file bona re tlo ba kopela bophelo mo go wena re tlo ba fa letshwao Modimo le le tlileng ka motlhanka wa gago ba ba fileng matla a go Modimo gore ba ba tshwaye go bonagala gore ke bana ba gago gonne ba botlhe Modimo re tsalelwa mo sebeng. Ra go kopa Khosi ya khalalelo a letsatsi le la ka jeko merero e yotlhe e re tlo e dirang Khosi ya legodimo e re fetole mme ga re tloga fa Modimo re tlatse ka moya o boitshepo mme o tletle o re tlatse ka lona lerato re kopa tsotlhe tse ka Jesu Kriste morena wa rona amen. Mateka alona adangwe maone ana atuke adame Kiyena akala Hallelujah. A dule fatshe a re kena karolong ya rona ya bobedi ke karolo ya go amohela batho ke tlo kopa Dr. Chibalo o tla ema mo ke tla ema mo ka lebaka la tsela e re tlhophisitsweng ke kopa mabitso a re bina pina ba tla mfa mabitso le Dr. Chibalo o tla ba tlhophisa dintho tsa ke kopa re bine pina e matla re bine unless e le ra ona moya o halalela o ka no dula fatshe ya dutseng fatshe ha ana moya o halalelang.
Re tla karolong ya rona ya ho amohela ba dumetseng phuthehong ena. Re tlo sebetsa ka mokgwa le tsela ke ena. Mabitso a ke tlo a balanga 118. Ha ke bala lebitso la hao ke kopa o tle ka pele o eme staging. Tla re ha re se re qetile. Ya ba ke etsa formulary. O tloha formulary le tla re mamela re tswela pele ha Dr. Jibalo a bala lebitso la hao o tla bo theola fatshe o nka certificate o dula fatshe. So re lekile ka bojotlhe o bona re tlhophisa to the best, and thanks to the scribe of the church council ke ena na tlhophisa rena re a mamela fela. Ha ka ba ke bala lebitso mohlomong o na le bana le eng maybe a di alphabet o tsebe ha Dr. Jibalo a tlo o bitsa di alphabetical gore di ile ka di groups. Wa pele ke Bosega Lillian, Musito Gloria Kumo, Maseko Mpho Daniel, Diale Mansuri Reinet, Maseko Oratile, Diale Otepang, Diale Tumisho, Nengwenani, Nekaba, Nekweba, Muredi Tumelo, Calvin, that is about to say, le memara di pabe odimo. Moremi Endi Charlotte, Moremi Kutlwano Botshelo, Mofokeng Tsidiso, Ieland Oratile, Siamo, Mahlae Emily, Mahlae Mpai, Mahlae Tato, Mahlae Lindiwe, Marapjane Henry, Marapjane Ntina, Maleka Lydia, Seropedi Solo, Seropedi Kekana, Seropedi Tembi, Seropedi Amogelang, Muchudi Oregolele, Mokwena Betha, Mokwena Taleletso, Mokwena Tenolo, Masemola Temba, Masemola Patience, Masemola Simpiwe, Mogotlane Margaret, Mguni Khalaletso, Mudisalle Regina, Mudisalle Nape, Mudisalle Letabo, Mudisalle Hendrik, Sera Kiarabetwi, Shilakwe Rorisang Queen, Shilakwe Maureen, Budirwa Rachel, Budirwa Amogelang, Budirwa Opelang, Apanempo, Judy, Masie, Evelyn, Mabaso, Tandiwe, Mabaso, Mbegeni, Mabaso, Tandeki, Koza, Alice,
Khoza, Khanyisile, Khoza, Nonhlanhla, Nonyana Maria, Nonyana Puleng, Nonyana Erika, Marute Susan, Marute Kisaubakia, Marute Phimelo, Marute Buitshepo, Moloi Teboho, Mokgwatle Lesedi, Theoka Leage, Moloi Maletsatsi, Moloi Khotso, Mokgabodi Precious, Chaka Oratile, Chaka Orifentse, Chaka Orifile, Mushidi Buntinti, Mushidi Emmanuel, Mushidi Tsepiso Lerato, Mushidi Tsepang Mohau, Maja Ramatsubani, Maja Okhetilwe, Chabalala Muiponi, Chabalala Sobuza, and writing under Timon Kwane Angel, Chabalala Ishmael, Chabalala Kanyisile, Musito Mohau, Musito Pako or Pako, Mashabani Martha, Mashabani Tsepang, Mashabani Petulo, the Rumo, Kifilwe, the Rumo, Simuluho, Mashabani Mishak, Sekhalo, Mpo, Khwetle, Alice, Taele, Waruna, Taele, Jewel, Sibona, Sodi, Sebopa, Sodi, Sebopa, Amos, Mutiake, Ntibaleng, Mutlake, Temoso, I feel like such work Mutlake or Mutiake, Mutlake, Mudisele, Mutsidisi, sorry. Kiatlerile Mutsidisi. Mataboge Joseph. Mataboge Gunzi, Mataboge Umpile, Mutlatledi Onika, Mutlatledi Hulagano Sono, Mutlatledi Karani, Mudutwani Margaret, Mudutwani Sarah, Mudutwani Jewel, Matebula Tabo, Matebula Ntsako, Matebula Nkateko, Matebula Nhlamulo, Chabalala Jason, Chabalala Dumisani, Wikanyo Debra, Mutwawotle Tumelo, Mutwawotle Priscilla, Mutwawotle Puti, Mutwawotle, yeah. Mutwahule, sorry. Mutwahule. Ngubeni Johanna,
Tabile Sylvia, Maredi Lucia, and forgive me, Hlomet Onkarabetsi, Hlomile, that man gonna with it Hlomet. Hlomile Olerato, Hlomile Onkarabetsi, with it Hlomet. Yala una I, nobody. Maseko, Eunice, Muchuti, Hillboy, Marapiane, Tina, again. All of us, thank you. Maybe ukaba unale munki mufitile ka pause. Ukaetsa hala, hore kai area bala lebitso la hao. Langudo orgere. Akere le bona batho ba bangata jwang. Ukaba o etsa ke sa bala lebitso la hao, ke kopa o eme mo le nteng ntate mama kwana tlo wena. Ntate mama kwana. Ntate Mogel, ke a tseba e tla ka pele wena ya hao ke hetse ba le yona. Ntate Mogel tlo ka pele. Certificate sa ba tla se ntsha ka morao. Emong thank you. Batswadi ba ka ke tlo bala formulary jwale ka ke tlhalositse hore re lebeletse mokgwa o ka bang bonolo e seng o ba ke mokgwa fela o nepahetseng. Ana ha eka ba ke biditse mabitso a hao kampo ke fositse sefane sa hao ke kopa o inela matsoho metsing. Forgive me. La di bona ntate mangwe kwana mfile tsona o se. Ke tlo bala formulary ya rona. Pele re bala formulary a re binete manele ya pele ke ngwana hao. Baratua ba morena wa rona Jesu Kriste. Formulary ye tlhophisitsweng o ya ka thuto ya modimo e sebediswa bebeleng le kerekeng ya rona ya United Reformed Church ke baleyang ka tsela ena. E re bana beso ke a kgolwa le phethile pelong tsa lona le phetha pelong tsa lona lentswe la mapesalomeleng reng letsatsi le entsweng ke Jehova ke lona lena a re thabeng re be re nyakalle ka lona le re thabetseng ke letsatsi leo e leng ka lona le tlhonolofaditsweng le tle ho lona ka hobane le ena le amohela moya o halalelang bile e le ka lebaka la tshusumetso ya moya o halalelang o re le amohelwa kerekeng eo modimo e lefatsheng. Le hona letsatsi lena le leholo ho lona ka hobane le a itlama pele ya modimo le pele ya kereke ena ya ona hore le tla phelela morena Jesu Kriste molopolli wa lona le hore le tla etsa tsohle tseo ba Kriste ba nnete ba tshwanetseng ho di etsa. Le rutile dinnete tsa modimo le evangeli ya Jesu Kriste le supeditswe konyana ya modimo e tlositsweng dibi tsa rona lefaseng.
ha re ya ka ra rata o le ruta letho le letho ha e se Jesu Kriste ebile re ke le ra le ruta letho la le letho ntle le Jesu Kriste ya thagisitsweng ha o lebitso le leng le tlase o le hodimo leo batho ba le neilweng leo ba tla le bolokang ka lona ke ka ena re nang le topollo ka madi a hae ko re tshwarelo ya dibe tsa rona le bolokehile ka mohau le ka tumelo ho ya ka moo o tshwanetsweng ka hona e le mpho ya modimo ho ya ka mokgwa o ngwetsweng bukeng ya Baefeso kgaolo ya pele temaneng ya bosupa le kgaolo ya bobedi temaneng ya borobedi tleng lona tiang ke hona lentsweng leo le le rutulweng le lokollehe meboeng ya lona le polokong ya lona le mpe le temohele hore le seke la ba nketseng mohau wa modimo lefela etswe motho ha e le wa Kriste ke mopua e motjha tša kgale di fedile tsohle di ntšhafetse o ya ka buka ya bobedi lengwalong la bobedi la buka ya Bakorante kgaolo ya 5 temaneng ya 17 ka baka leo le hlobole motho wa kgale ya bodisitsweng ke ditakatso tse leng teng tsa lefatshe mme le apare motho e motjha ya bopilweng ka setshwantsho sa modimo holokeng le kgalalelong ya nnete modimo o re sititse ka diphallo tse kgolohadi tse bohlokwa ke ka hoo re tshwanetseng ho fedisa ditshila tsohle tsa nama le tsa moya re ntse re phela kgalalelong ya ona modimo wa rona jwale bana beso itlameng pela modimo le pela kereke ena ha le tla araba dipotso tsena ke tla di botsang ke tse tharo fela le sa tswela pele o di araba ke ora le sa batla o di araba la di araba potso ya pele na le re ka matla a Jesu Kriste le tla lwantsha motho wa kgale le mekgwa ya lefatshe na le tle le tsebe o phela le modimo wa lona ka boitshwaro le ka ho loka le ka kgalalelo ya lona na ke potso ya ka ya mathomo le sho okay re ke tswele pele ya bobedi na le dumela ditaba tsa modimo ka moo di ngwetsweng bukeng ya Bebele mme le itlama le re le tla paka Jesu Kriste hara batho le ka dipolelo le metsamao ya lona na alright ya boraro na le itlama hore le tla ratana le bana beno ba lona bao le ba fumanang phutheong ena na le a dumela hore le tla tlhokomelana ka dithapelo le ka palo ya buka ya modimo na le a dumela ka baka leo la boitlamo ba bona pele a lona le le phutheo e halalelang na le a itlama kampa le a dumela o amohela bana ba bolona o ba ditho tse tletseng tsa kereke ya modimo na le a dumela hore ka hona ba ka fosa le tla ba beya dithapelong ho modimo wa mahodimong na ka dinako tsohle na o tla lena phutheo le dumela le tla ba rata a o ka ba le mo ba fosang le tla ba beya dithapelong alright a o le jwale le re le a dumela ke ka hoo rona le bana beso hona a re etseng ka hona ka moo o ngwetsweng bukeng ya Bakorante re etse boipolelo ba tumelo ya bokreste rohle a re emeng ka maoto
re bina temana ya bobedi ke ngwana wa hao. A re etseng boipolelo ba tumelo. Temana ya boraro, ya bone le ya botlhano. Sorry, le dule fast. Re ka ra formuliri. A re ntse re eme jwalo, re rapela le bona thapelo ya botlhe. Ntate wa rona. Verse number 6, 7, and 8. Ho wena ke bone dintho kaofela. So
a re bileng fase. Phuteo e halalelang jwale ka ha re entse re amohetse bana ba bo rona o ba ditho tse tletseng tsa phuteo ena. Dr. Chipalo, Moruti Chipalo, o tla ba tiisetsa hona ka ho ba fa boleloko bo tletseng ba phuteo ena. Ke mo file o tshwere di-certificate. A sitwa o bala mabitso o tshwana le nna o lokile. Mike at the back, Mike ona o bereke. Tate Dichabe. Oh, le kwa maybe. Aside. We can Firstly, we just want to thank you for making the decision to be part of this church. You are welcome in this place. May we give God a big hand of praise. I'm going to call your name. When I call your name, come down. And to save time, I shall only call 2 names. Yeah, I realize there are people with 3 or 4, up to 4 names. Yeah, so I'll just call only 2 names, 1 name, 2 names, and then Okay, number 1 here, kina. Church Council ko paleme mo le ba dumedise le bo mamoruti re saetsa ya bobedi taba. Akere. Mfedi. Kina le wa mathomo he ki Busisa Lillian. Busira Lillian. Okay. Number 2, Rinali Mosito Gloria. Thank you. Oh. Thank you. Don't worry. No certificate. You must get your certificate. Thank you. Thank you. Number 3. Yeah. Kimosito Daniel. Okay. Carry on. Number the following ki Diale Rainet. The next one will be Maseko Oratile. Do something. All right, I'll just quickly read Kaspitinyana or Dr. Chibalo Cholepe. Diale, what was the first one? Diale Rainet. Okay, Aro usa straiganya. Diale Simusho. Nengwe nani. Ah. Nekweba. Nengwe nani, and Nekweba. Ah, sure. Thank you. So, yeah, okay. Is it not yours? All right. Moremi. Oh, sorry, Moremi Calvin. Moremi Charlotte.
Moremedi Kutlwano, Mofokeng Tsidiso, Yeland Oratile, Mahlai Emily, Mahlai Mpai, Mahlai Tato, Mahlai Lindiwe, Marapiani Henry, Marapiani Ntina. Thank you, Dada Marapiani. Malika Dora, Seropedi Aaron. Mama Malika, nakana na utlega 1943 kwa oreko. Seropedi Homoto. Check whether it's correct. Seropedi Tembi. That is Seropedi. That is. Can that is Seropedi? Baki le lapa. Okay, you can now bankele kit. Hai ka bauna le ya mtlhomongre biditse a meha yo kambe bana bayo ke ko ba bankele re diskeza tata. O chota seswane. Amogela. Kiss. Thank you. Muchudi. Ore khulele. Mukwena Nkele. Mukwena Tlaleletu. Mukwena Tsenulo. Masemula Temba. Masemula Patience. Masemula Simpiwe. Mogotlane Margaret. Margaret. Mguni Khalaletu. Thank you. Mguni Khalaletu. Mudiselle Regina. Mudiselle Nape. Mudiselle Letabo. Mudiselle Hendrik. Big boss. Thank you. Sira Kiarabetwe. Shilakwe Rorisang. Shilakwe Maureen. Welcome. Budirwa Rachel. Budirwa Amogelang. Budirwa Opelang. Apanimpo. Thank you. Masie Evelyn. Mabaso Tandiwe. Mabaso Mbegeni. Mabaso Mtandeki. Koza Alice. Koza Alice. Or Koza Alice here, Dr. Shubal. It's not that one. Yeah, this one. It's not. Nobody there. Koza
Khanyisile, Khoza, Nonhlanhla, Nonyana Maria, Nonyana Puleng, Nonyana Erika, di Nonyana kaofela. Maritle, Molebogeng, Marutle, Molebogeng, Marutle, sorry. Marutle ke sao bakia kya? Ke sao baka? This one. Okay, Marutle. All Marutle. Muloi Teboho. Mokhwatle Lesedi. Tuka le Ago. Moloi Molebatsatsi. Moloi Khotso. Mokhabudi Precious. Chaka Oratile. Chaka Orifense. Chaka Orifile. Mushiri Buntiti. Mushiri Emmanuel. Mushiri Lerato. Mushiri Mohau. Maja Tereso. Maja Tereso. Tumangisha Maja Tereso. Maja Okhetile. Chabalala Pride. Chabalala Sobuza. That's Chabalala. Welcome. Chabalala again. Ishmael. Thank you. Chabalala Tiamo. Musito Mohau. Musito Pako. Yeah. Thank you. Pako. All right, Pako. Mashabani Martha. Mashabani Martha. Tsepang. Mashabani Tsepang. Mashabani Petulo. The Rumo. Kifilwe. Le Rumo, Simulugo, Mashabani Mishak, Sekhalo Mpo, Kweta Alice, Taele Waruna, Taele Jewel, Sibona Sodi, there's another one. You're welcome. Sure. Sebopa Sodi, Sebopa Amos, Motlake Ntebaling, Motlake Temosompo. Thank you. Motlake Kiatlerile, Matabore Joseph. Matabore Runte, Matabore Umpile, Mutlatledi Onika, Mutlatledi Sono, Mutlatledi
Kagane, Modutwane Margaret, you'll just check which one is them. Modutwane Margaret, ye na le di mistake le tata monda tama wa kwana tata to re lokisetsa ke ke thank you. Modutwane Sarah, Modutwane Jewel, Jewel, Matebula Tabo, Matebula Ntsako, Matebula Nkateko, Matebula Nhlamulo, thank you. Sure. Chabalala, Jason, Chabalala, Shap yao kiele kwa. Tumisani, Buikanyo, Eunice, Motswahole Tumelo, Motswahole Puti, Motswahole Ngubeni Johanna, awona Motswahole ngwe o shota one e re ke tla bona e steng ke tla ya manya Ngubeni Johanna ke Motswahole engwe Motswahole Puti yeah. Okay. Ke kopa bana le mistake re tle re lokise. Tabedi Sylvia. Ya mme ha hiyo. Maredi Lucia. Tlhomedi Onkarabetse, Tlhomedi Olerato, Maseko, Eunice. Mushuti Itumeleng Hill Boy, Marapiani, Dina Itala Bitu, Mokhele, in a mistake that the Mokhele Marailuki, but I look is our first time. Stabula Hampe, with the hotel office in Basluki Saker. Thank you. Mushota, I gave it. Okay, look at that amount of Kailukis. Thank you. Thank you. Arenterebina, Arabineng.
Baratua ba morena wa rona Jesu Kriste, o ya ka Latini kampo tshebeletso ya kereke ya rona ke kolobetso ke dikamohelo ya ba ke slallo. Jwale re tlo kena tshebetsong ya ho qetela ya slallo se halalelang. Tlo sebetsa ka tsela ya mokgwa kona. Dr. Jibalo tla ba le teng. Ke kopelo khotla e be lona le dulang ka pele tsatsing lena. Yo wa ke bile le khotla ke bo mamatla a bang slallo. Aha, le khotla ha le ngata. A ke kope M1 wa bane ba amohelwa tsatsing lena ya apereng ya ka tshwanelo ya kereke a tumele. Ebe Hailwa CWM kamba CWL ya amohelwan tsatsing lena a tumele tafuleng. Ebe o tla ntate wa CMM kamba was jwale kore each ministry ke kopa le romele motho le mong. Thank you. Thank you. Yaha. Khaitsedi ya ka CYM na le teng wa ha khal na yo kentse se apara ke go ba wa tumela. Aribine Hosanna 165 temanele ya pele ya sefela seo ba nyorileng teng le temetsing ba hloki le tlelebeseng le a le sitwa ke theko le tla fuwa ka lereko. Ore le batla ele tlwaetseng. Okay, o lokile. Baratua ba morena wa rona Jesu Kriste. Le ka dula fatshe Dr. Shibalo le ba bang. Are fumaneng formulary ya rona ya slallo se halalelang. Ho tswa ka moo moapostola Paulos a itlhalosang ka teng lengwalong la hae la Bakurante. Ore nna ke amoetse ho morena seo ke le neileng sona. Eleng ore ka bosiu bo morena Jesu a ileng a ekwa ka bona, o ilang ka bohobe a leboha, a bongwatha, a re hona ke mmele wa ka, o fanwang ka baka la lona, etsang hona o nkgopola. Ka mokgwa o jwalo, ha o so laletswe, a nka senwele a re, senwele sena ke selekane se setjha,
se tisang ka madiaka. Ka mehla le nwa, le etse jwalo o nkgopola. Ka mehla le ja bohobe bona, mme le nwa senwelo sena, le phatlalatsa lefu la morena o fihlela a kgutla. Ka mantswe a mang, re rutwa hore Kreste o laetse badumedi ba hae kaofela hore ba mo hopole ka ho keteka selallo. Hlomile bohobe bona le senwelo sena e le tebeletso le kgopotso e tshepahalang. Ka mehla ba ngwatha bohobe ka pela mahlo a rona, mme re bo eja, le ha re qatsetsa veine, mme re nwa. Kreste o ruta le ho tiisa ka hoo hore o fana ka mmele wa hae o thakgisitsweng le ka madi a hae a tsholohileng, e le sejo sa nnete le seno sa nnete, o isa bophelong bo sa feleng. Ka tumelo re ka amohela Kreste ka sebele tafoleng ya hae, e le sejo sa lehodimo ho rona. Verse 2 ya temana ya sefela seo na le re baratuwa ba morena wa rona Jesu Kriste. Ha re tswela pele re fumana ditaba. Taba ya pele ke e reng? Ke hore Kreste o tiisa hore o ile o iketsa hanghang sehlabelo sa rona sefapanong. Sehlabelo sena sa Kreste ke motheo notshi le sediba se le seng sa ho pholoswa ha rona. Teng Kreste ke sejo sa nnete le seno sa nnete sa bophelo bo bo sa feleng ho meeyong ya rona e lapileng e nyorilweng. Hobane ka lefu la hae Kreste o tlositse sesosa sa ho lapa le sa ho tshwenyeha ha rona o isa ka ho sa feleng e leng sebe. Temana ya boraro, taba ya bobedi kore Kreste o re tlamahanya le yena, molopolli wa rona ya phahamisitsweng, ya dutseng letsong le letona la Modimo Ntate ya matla ohle. Hobane ka lefu la hae o re ruetse moya o phedisang, hore ka moya ona re be le kopano ya nnete le yena. Ka hona re ka ba le kabelo leruong la hae, e leng toka le kganya le bophelo bo bo sa feleng. Ho feta moo, ka ona moya re tamahangwa le lerato la boena, re le ditho tsa mmele o le mong. Bongwe bona re bo bontshwa ka diketso e seng ka dipuo fela. Temana ya bone,
tabeng ya boraro gore Kriste o tiisa hore o tla khutla re ka mo lebella o khutla le hodimong mme re ka tsamaya tebellong ena re tshedisehile matsatsing otlhe a ho phela a rona mohlang a fitlang re tla ja re nwe le yena tafoleng ya hae mmusong wa hae mehla yotlhe ka baka leo lentswe le re ho lehlonolo ba memetsweng mokete wa dijo wa lenyalo la konyana ho lehlonolo ba memetsweng moketeng wa lenyalo la konyana temaneng ya bohlano feta mona moapostola Paulus o re ruta ka hore ka baka leo mang kapa mang ya jang bohobe ba morena kapa ya nwelang senwelo sena sa morena ka mokgwa o sa lokang o tla ba sitola mmele le madi ya morena ka hoo motho ka mong a ka itekole pele ebe hona a jang bohobe bo mme a nweng senwelo seo ya jang le ya nwang a sa kgetholle hore ke mmele wa morena o ipitsetsa kahlolo ke hore dipontshong le ditisong tsena tsa morena di amohelwa fela ka tumelo ya nnete ka baka leo e mong le e mong wa rona ka gona a lekole letswalo la hae hore na o na le tumelo e jwalo ya nnete na le hore o tloa jwale o ikemiseditse ka bophelo botlhe ba hae o bontsha modimo teboho ya nnete le ho tsamaya ka toka ka pela sefatlhego sa modimo ka nqa e nngwe ba sa ikutlweng jwalo dipelong tsa bona ba itjella le ho inwella puo ya bona ka baka leo re kgalemela batho ba jwalo ho ya ka taelo ya Kriste le moapostola Paulus hore ba seke ba atamela tafola ya morena hobane moputso wa sebeke lefu re bolella ba jwalo hore ha ba ntse ba tiisetsa dibeng tseo ha bana kabelo mmusong wa Kriste empa ha o rialo ha re rute hore ba atamelang selallo sa morena ke bao fela ba senang sebe hobane ha fela o inyatsetsa dibe tsa rona ka dipelo tsohle tsa rona ebile le takatso ya rona ho lwantsha ho se dumela ha rona le ho phela o ya ka melao yotlhe ya modimo re ka ba le tiisetso ya hore modimo o rata hore amohela ka mohau wa hae ka mokgwa ona o rata hore etsa ba tshwanetseng sejo le senwelo sena sa lehodimo ko re amohele Kriste a re itukiseng o kena selallong sa rona a re bina Hosanna 158 temana ya pele le ya bobedi ya sefela seo
a re rapeleng. Modimo ntate ya lereko re a o rapela hore selalo sena Modimo wa rona o sebetse dipelo tsa bo rona ka moya wa hao o halalelang, hore re nne re inee mora hao e leng Jesu Kriste ka tshepo e tletseng. A ko re nee hore dipelo tsa rona tse imetsweng, tse saretsweng, di ke di fepuwe ka mmelo wa hae, di hlatswe ka madi a hae ka matla a moya ho halalelang. Ka matla a moya ho halalelang ka yena ka sebele, e leng Modimo wa nnete le motho wa nnete, e leng bohobe bo nnotshi ba lehodimo. Re thuse hore re tlhole re phela dibeng tsena tsa rona, empa ebe yena ya ka dulang ka hare ho rona, le rona ra dula ka hare ho yena. A ka o etse hore re be ba nang le kabelo testamenteng e ntjha le ya mehla yohle, le selekaneng sa mohau wa hae. Re thuse hore re se hlole re belaela hore e tla nne e be ntata rona ya mohau na, ya kekeng a re baballa dibe tsa rona. Le a re ka ba jwalo, a re thuse morena wa rona, o re tsebe hoba ke Kriste ya tla re tlhokomelang meyeng ya rona le mebeleng ya rona, mme re tle re tsebe hoba majalefa a mmuso wa hae, re le bana ba hae ba ratehang. A ko re sitse ka mohau wa hao, o re inkela sefapano sa rona, re tshedisehile, re itele, mme re pake molopolli wa rona. Re thuse hore mohlomong mo bophelong ba rona ha re ka sitwa, re tsebe ho tla ho wena morena, hobane ke wena ya tsebang ho leballa dibe tsohle. Mahlong a hao Jehova ya halalelang, o tla fetola mebele ya rona, o etsa setshwantsho sa hao, o tla re fetola hore re tsebe ho hlokomela ka mmele, pelo le moya, hobane re tseba ho rata ho utlwa Modimo wa rona. Wena ka Kriste morena e ba le rona, o be le bana ba hao ba kenang selalong sena. Amen. Baratuwa ba morena wa rona Jesu Kriste, jwale ha re kena selalong sena se kgethehileng, a re kena selalong sena se kgethehileng, wa tshwanela hore re meme bana ba borona bohle hore re tsebe ho fopua ka Kriste. Wa tshwanela hore re meme ohle ya nang le ditokelo, hobane ka bosiu bo Kriste a kileng a ekwa ka bona, kile a nka bohobe a bo ngwatha, a re nkang le je, ona ke mmele wa ka o robetsweng lona. Ka hona ke mema bana ba borona bohle ba nang le tokelo ya ho ja selallo, o tla ho kena le rona selallong sena se kgethehileng. Moapostola Paulos o bua le rona o re, ha re ja re latelane. Ha o bala lengolo la Baroma le re ya tatileng, ya lapileng, ha ja o itjella eng? Empa ha o lapile o tatile e re tsamaya o ile o ja. Hai, mona ke mo re jang dijo tsa moya o halalelang. Ka hona o ya ka setlwaedi sa rona sa phutheho ya rona ya Akasia, ha re kena selalong re a ithoba, re hopola ka bosiu bo a ikilweng ka bona. Ha se mokete fela, ha re ja selallo ke kopa re mamelane, re latelane. Re tla bina Hosanna 159, a re ema ka maoto, re tlo fumana selallo.
ha o fumana wa ema ke re a tseba ka tlhao ya rena, sorry, ha o fumana o ema ka maoto wa tshwara bohobe o fitlhela re latellang. Ka bosiu bo o nkile bohobe a fofa barutiwa ba hae a re nkang le je, ona ke mmele wa ka o utlwisitsweng botlhoko ka lebaka la lona. E re ka mehla le ja bohobe bona le nkgopole. Hosanna 159. Ke kopa le bitse bana ba Sunday school.
Baratua Pamarana Varona Jesu Christus. Hari ja bohobe bona kirata emong lemong atadi me koteng ya sefapa. Galetong larona the right hand. Ona le situlo seo le motlang mo sene se le teng. Re hopola bana ba borona ba leng siko ba kulang ba leng phateng tse tjhesang. Ere ha e ja bohobe bona o pole mele wa ngwana motho ya thagisitsweng. Ha e ja bohobe bona o pole dithoako tseo a di fumaneng ka lebaka la dibitsaro. Ke rata re tadime kgolkgotha. A re je. Amen. A re dule fatshe. Itse ka morao ha se ba qetile o ja bohobe, o nkile senwelo a se phahamisa, a re senwelo sena ke sa madi a tekano le bophelo ba ka. E re ka mehla ha le nwa senwelo sena kampo le tlaleletsa veine ena le hopole madi a Kreste a tholotsweng koteng ya sefapano e le ka lebaka la dibetsa rona. Ka dinako tsohle ha re nwa kampo re tlaleletsa veine ena, ha e ska ba fela o nwa empa e le ho hopola madi a tholotsweng. E nne sehopotso sa Kreste. Madi ane a tshollwa a hlatswa bobe ba rona. Hosanna 171 dula le rona morena.
Baratuwa ba morena wa rona Jesu Kristus. Mantswe ya moapostola Paulo se a re tisang, a re thusang gore senwelo sena sa tebogo seo se tlhonolofaditsweng ka tebogo e be sona pono ya madi a Kriste. Ore o rona se re hopotsa mmele le tumelo ya ho ba ka madi a Kriste dibi tsa rona di tlhatswitswe. Se re hopotsa ho ba ka madi a Kriste tsohle di tshwaretswe. Mme re ka he nna le wena re nwa mahlo a rona a ntse a le kgolkgotha. O hopole madi a tsholohang ha e ne e le ngwana wa hao. O hopole madi a tsholohang a e ne e le abuti wa hao e le ntate wa hao, ka lebaka la batho ba bang ba mo sitetseng. Kriste o a re tshwarela ka lerato la hae. Ka hona ha re nwa re hopole ho ba ke ka madi a hae re bona bophelo bo bo sa feleng. Amen.
Amen. A dule fatshe. Mohlomong o teng hara rona yo bohobe bo mo fetileng ka phoso, yo a apesitsweng ke moya o halalelang. O ke wa tshaba motho. Ha e ka ba ba fetile ka bohobe, ke kopa o eme ba tla tlisa bohobe ho wena. Ha e ka ba o teng hara rona ya fetilweng ke veine kampo senwelo hara rona, a re bina jwale temana e le nngwe fela. Na osuta re tlo go kgopela kgaitsedi a re kwalle ka thapelo. O se ke wa re sa melekong o mporelele le mobe hobane mosoko wa hao le matla le kganya ka o sa feleng. Amen. Amen. Hari bina morena a dule le rona Hosanna 171 taba ha ba hleka ba koleka kampo dijana tsa selallo e re kana ko engwe e le nngwe ke kopela go tla kereke hore kana ko e wa nkang dijana tsa selallo ebe o phutha koleke ya selallo. Dula le rona more. Thank you. Thank you. Awa, Arvin.
la lero